batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Ani mekatuka kukota na kimfumu na bilumbu mekatuka kuluta samna kuzaba mutindu mambo ke lutilaka tata ministre ya culture PR ya kizunga betu ya Congo Central Mbuta Matomina Zola Dodo yani nde mutukuizaka kita bifulu ke salaminaka bisalu kilumbu ya 3 ya sabala yai kilumbu ya 13 ya ngonda nsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ani banilaka tete kuna na division provinciale ya culture PR ina meba kama kuna na 4e niveau ya dragage meba kama na ndambo ya centre ville na commune ya Matadi bakuiza kabula masolo na tata chef de division provinciale ya culture PR Mbuta Emeta Bidumbi yani nde mutukuiza ka monisina yani mutindu bisalu ke salaminaka kuna na inzo ya baya bisalu bampasi ya bao pe mambu na bakena kusadila na manime ya kubula masolo kintwadi tata ministre tata chef de division pe bantunyo soke salaka kuna bakitaka kuna na ville na ndambo ya gondola kifulu bakete kaka pe kusala biteke samuna kutala wapi mutindu ya kesalaminaka tata ministre solo la kana bantu kesalaka biteke yango pe ani yuvulaka bau wapi mutindu ba mambo kena kulutila pe bakwendaka zieta diaka na bifulu yankaka. Kimvuka bakebokidilaka komite ya pilotage ya conseil présidentiel de veille stratégique baonde batuvandaka na lukutakano kilumbu ya zole ya sabala ya vandaka kilumbu ya 10 na zole ya ngonda nsambwade ya mvula ya kakabeto kile na ntangu ya nkokila na meza na lutwadusu ya tata mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na inzo na bisalu ya cité ya Union Africaine kuna na bisalu yango bakuizaka vwanda kifulu mosi na mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tata ministre ya budget pe finance tata ministre ya plan pe bantu ya nkakankaka ke salaka kuna na inzo ya bisalu ya mfumu ya inti bakuizaka tala pe kufimpa yambu ina tope projet ya mfumu ya inti bavandaka bokudila projet ya 100 jours wapi mutindu ya kuizaka salamina belofetiza baiti projet ina yavandaka kasamna 100 jours tope bilumbu kama ina mfumu ya inti salaka kubanda kokota na na kimfumu na yau kimvuka ya kuizaka mona iti bisalu kuizaka salama na mutindu mosi ya mbote tope 73% ya bamambu nyonso na mfumu ya inti vandaka na yao ntatu ya kuizaka salama pe 23 kaka salama kave yao nde mambu bakuizaka sadila benofetiza baiti kimvuka yai bakebogilaka CPVS. Kubukulu ya ntalu ya kusumbila bilongo pentalu ya kubakila mavimpi ya mbote na balupitalu ya luyalu yaunde mutukuizaka sala eti tata ministre ketalaka mambo ya finance yani pe mutukena kutala ntete mambo ya ekonomi na inti ya République démocratique du Congo Mbuta Nicolas Kazadi kuiza diatisa lukutakanu kilumbu ya zole ya sabala ai vandaka kilumbu ya 10 na zole ya ngonda nsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole lukutakanu yango ya kele osamuna kubongisa lukutakano ya nene tope bisalu ina kekuiza salama na bilumbu kena kuiza bisalu yango ya kele mingi samuna kuvutula bantalu ya kusumbila bilongo pia kubakila mavimpi ya mbote na balupitalu ya luyalu ya vwanda mutindu mosi na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo nyonso ina kele samuna kusadisa nkangu bakuiza vwanda na diluaku ya mbote ya kusumba bilongo ya kubaka mavimpi na ntalo mosi ya kukulumuka mutindu tata mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kuzoni na yao benofetiza baiti bisalu ina kekuza salama diaka yao nde kekuiza kutanisa bantu yake talaka mambu ya bantalu na primature tope na inzo ya bisalu ya tata premier ministre ya inti ya République démocratique du Congo tata ministre ke talaka mambu ya ekonomi na inti ya République démocratique du Congo tata ministre ke talaka mambu ya mavimpi ya bantu pe ina ke talaka mambu ya budget na finance ba unyonso ina bakevanda kifulu mosi samna kutala mambu yango beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.